Alright mga kasin, naimbag nga oras na amin na sa kapata. Malibod dito'y Nemars Studio ang natutudo. At di manay na sumangbay ti programa na pauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakay basahan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biag ti may sa apagayam tayo nga problema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo kaya tuy manan ni kasin yung iyong Ruiz nga umay manan mang biag ti may sa nga pakasaritaan nga iti udi nakit ada parikot na nga intay to balakadan ti problem of the day ni Carlito iti Ilocos Norte ngay na pinauluan iti ni Chip Tanod ken ni Kapitan. Alright, ayan ni Chip Tanod ken ni Kapitan ti paulo dati istorya ita nga buray maibasa ket padaanan tayo mga kasin. Alright, iti deti nga gundawan ti karo dendenggen ti pakasaritaan ti parikot iti biag ni pagayam nga Carlito iti Ilocos Norte nga napauluan iti ni Chief Tanod ken ni Kapitan. Sagudayan nga rod ti surat ni Carlito. Dear Kasin, sakbay man ngayon ininoten nga binsa-binsayan ti pakasaritak. Kablawang kay man itinaragsak nga aldawyo di Nemars Studio nang ro nakadakay nga timon ti programa nga magustuak launay nga buybuyaen. Tas namin tayo nakablawak na iti padak nga agbibuya iti deti nga nalata ka programa. Katsapay ko kalpasan ngayon ka may basa da iti surat ko ket may kandakto iti balakad. Iti agdama kasinyong adda iti saan mi nga nagkinaawatan iti asawa nga rason no apay nga aging gaita ket sa anak nga pagpagunyan. Ita ngamin nga dumandanin ti eleksyon iti barangay ket saan kabi nga agpada iti kapanunutan. Siya ti hepe iti tanod ti barangay mi kasin ket kas hepe ti tanod nadekketak na asidegak iti kapitan. Iso ni Kapitan Donato. Awagan tayo latan iti Kapitan Donato. Ididamo ket awamet ti nagbalin nga problema mi ti asawa. No pay ni Kapitan Donato ti kaslapan nakabos ko. Tayo sungarot ti Kapitan iso ti ama ti barangay mi. Ket siyak met ti mangidadaulo kadagiti tanod da kami ti mang patelinaed ti kapya ti barangay mi. Gagangay laeng noan niya ti baga ti Kapitan ket surutek. Ang MC pod idi saan na kayat ti asawak ni Kapitan Donato takabagyan na ngamin day di kinalaban na. Ang imnupay saan kami agpada iti kapanunutan may papan iti politika kasin saan mi met ngayon palubos nga makaapektar dahito iti langin-langin mi nga agasawa nang rona ti lailo mi iti tunggal maysa. Tano addak iti balay numabalbalin ket saan mi nga pagsaritaan ti politika. Tunggal sumangpetak iti balay ti laeng kumustahin ti asawa ket ti trabaho akas tanod. No kasta nga gapgapok iti ronda wenno day nagrunda kami nag-duty akas tanod. Ket madlaw ti asawak nga nabannuga napuyatan na. Amulatan ti asawak nga alaberen tirik na. Kastamot kanya kasinyong naanyamot dagiti kasapulan ti asawa ket ipapaay kumot kinkwana nga tunggal mais stress. Aramidek madati pakaikatan ti stress na. Kas kuma iti rabi
Nagpada kami nga may stress. Nagpada kami ana bannog. Dito'y nga agasan mi, dahil nga stress ken bannog, ti maysa ken maysa. Gaday talaon ti mang patpatibker, ti relasyon mi kasinyong, ure ti kunakon nga, agsupadi kami, ti pamati wenno kapanunutan, may panggap iti politika. Ta sa balimat nga politika, tar aramiden mi. Tunggalag kaida kamin, iti silid mi. Oh, kumusta ti panagrundayo, lakay? Kaskas di nga makabannong bakit? Makaturturog akpay. Namnaminsan man lang nga nagpakape ni Kapitan. Mas daawak Taadamot po ti... malagip ko saan tagayam naskin nga pagsalitaan. Dahil nga banag. Uwin bakit? Saan ta ko mga pagsalitaan dahil ta? Ta sigurado nga sa balin tumanan ti pagtungpalan na. Sorry lakay. No daddo mga min kat makalipat saan ka matanakan? Saan kon nga maisawang dayta nga Kapitan? Oh, kat na ibagamot man. Saan yan? So nabandog ka. Kat siga ngay bakit? Nabandogak matlakay. Ta, adumat tinubrak. Sa nagaywanak mat kadigiti anak ta. Nasayat no kasta. Kat, agasan ta nga rod Ti, panakabannog ta nga dwa. Kat pen alakay. Dahil tama ti sigod nga raramidyan ta. Oh, may katito. Ikatim ta t-shirt mo ta. Imasahe ka nga muna. Sakbay tanto aramidyan dete aramidyan ta. Kuuna ba ka? Sa dino ka dito nasakit keng kalakay? Dito bukot ko man bakit? Bukot mo. Kanain nga dito bukot mo tagsakit. Una. Nang runa no te agrunda kami, nakatugaw kam lang, nakatakder. Ito uwin bakit ita? Iwaras-waras mo. Ano mabalin, imasahim amin, buo nga bukot ko. Sige. Dito uwin, apo, mayat, makapabang arik na bakit? Katsi ka ngay. Baka kahit mumot ngay masahe ka. Uri saan nila ka? Umanay kanya akong day sigod nga raramidim kanya. Kasla parang masahe mo't laday, di bakit? Ketwen Tas saan mo't nga dagita dakulap mo itimang masahe kanya. No di kat deta. Dagita bibig mo. Ketuna bakit? Nalay ngagmasahe dahil ti bibig ko. Sa ala bibig ko. Tapay dilam. Huna. Ken, syempre, dahil ti batutam. Inaggamang mo ta batuta kung bakit? Wow. Always ready ti batutam, alakay. Batuta ni Chief Tanod. Magusto ak launay. Wun bakit? Always ready data. Nga no ada peligro. Ready nga usarem. Ikaw na bakit? No ada kalaban, kat nasken nga kamagam di kalaban. Aramatem dati batutam kat naka-ready. Win bakit? Kasta nga talaga dahil batuta. Always ready. Chiptanod ko na, ma'am. Baka matada sa bali pangar aramatam dahil nga batutam. Awang bakit? Sikalaan. Siguradum lang. Kauna, ang mga nakukuy kay ni Kapitan. Dahil tati may pagpanakil kumayot bakit? Ever since, nga nasingid ak kay ni Kapitan, awan pa'y tikas na nga nakita ng aramid na. Ang maguri ka bakit? Di mo't bang Kapitan di pagsalitaan tan? Win gaya man niya. Dahil tila tangarot batuta mo lakay. Imasahem to kanyak da ito. Aramatem to kanyak. Giuna bakit? Unayin bakit? Umuna pa lang nga dapal tibibig ko king ka. Kasta unay ti asog mo.
Kasta nga talaga lakay. Kaslam lanog digos ka. Deti umuna nga buyat. Iso deti mariknam ti lamiis na. Kaday tamat umuna nga panagdapel dagiti bibig mo iti pagi iti kudil ko. Iso mo ti pakarik na akte. Dati kuryente nga agkarayam iti kaungga. Iso nga agasuga. Sa bagay, kastamat kanyak na kwa. Ituloy ko nga ro timang masahe king ka, bakit? Gamit ang aking bibig at ang aking dila. Gusto ko yan, lakay. Alaman, chiptano. Aguray ka nga ron, bakit? Agrundaak. Rundaak, ito barangay mo. Alaman nga ron. Mangrugiak, dito'y sityo kabanbantayan. Sityo kabanbantayan? Uwan bakit? Agrundaak. Kas chiptano, dito'y barangay mo. Dito'y, dito'y Purok Pasas. Anya? Purok Pasas, sityo kabanbantayan. Dito'y talagang, dito'y ti pagtambayak. Apay. Dito'y ti panaka-outpost mi nga tanod. Panaka-outpost ko nga chiptanod. Nalpas ko nga rinondaan ti sityo kabanbantayan, bakit? Asa din at sumaranulak ay. Agad, inak mo tan ijay, sityo kasamakan. Anya? Ay, saan nag-ahitak? Kadi, nasamag pala di kalman, bakit? Nag-ahitak iti bigat. Sityo, anya nga ron no kwan? Sityo nagaitan. Loko ka nga talaga. Kitak mga, ayun nagpaiso. Nagaitanin bakit? Alaman, magustuak ti agrunda no kastoy. Nadalos. But, hepe. Sika nga talaga. Bakit? Anya tararabida. Madamatruddag diti sityo nagaitan. Purok. Anya nga purok data? Api nga di ka makasaon. Aguray ka bakit nagpanpanunutak tinagan ti purok na. Purok na sipngat. Api na sipngat. Nangisid bakit? Nagbastos ka matang. Gagangay nga nang umisid day ta Tamanon nga ubing, talon nga ubing, tirimor di ta. Kasi ka di. Angin mo rin o kasta. Agrunda aklata dito eh. Bakit? Apay. Talaga nga, mayat dito nga purok Dito'y purok ng isip. Sityo nagaitan. Apay. Sagana, timula nga man eh. Ay, di ka nga talaga. Dito pa iti purok. Ken sityo nga kanayon nga malayos. Anya? Purok na basa, ano? Alakit din, lakay. Tain kanto perundaan, digiti sa bali nga purok. Sa bali nga sityo. Ay, dito iti mautin pa kay. Ito naman maminsan dati sa bali nga sityon. Kas kumaitian niya. Tas sityo tinekab. Anya nga sityo tinekab? Di tatingad. O saan nga? Awan tikab titingid ko Ay saan kay ko sa hindi tati kanahin nga datikab na. Amok nga awan tikab mo dita. Bastos ka nga talaga. Pagkat katawahan ka lang. Bakit? Di dyan mo isang sityo nga di mo una nga ronrondaan. Anya nga sityo? Di sityo pagrugitan? Apay di mo kahit ijay? Paset ti barangay ko dayta. Dapat rondaan mo. Ay, nauli magmadita bakit? Dita.
Sika nga talaga. Nalakit din. Apo. Adda kalaban bakit? Anya? Adda kalaban. Siya din no. Adda agririri. Adda gaapa. Kasapulan nak. Nga chiptanon. Kahit sa dinno tayanda. Adada dito'y purok na basa. Dito'y paset na nga adda kweba na. Nga iso tinaglimmangan dagiti agririri. Anya? Nasken nga rod nga aramatik dati batutak. To'y batutan ni chiptanon. Irwar mo nga rodin ati batutam. Taing ka nga rodin. Inkarundaan ni Dan. Inkaramiden ti pagrebe nga makas chiptanod lakay. Tapno no, mapagtalinaid mo ti urnos kin kapya ti barangay ko. Naiwan bakit? Dahil tangag pa iso teramidek. Yeah. Wow. Always ready nga talaga ti batutan. Naskin nga rodin. Ngayon naksumrek ka dahil tangag kuya ba? Nga aramatik dito batutak pa ka. Tapno no. Tapno maurnos ti barangay mo. Sige, takay. Sige, chiptanod. Sige, hepe. Ingkan. Umayan. Dito yan. Nakastrakan ti batutak. Asin naman agririri. Pagsardingek. Tapno no. Agtal na ti barangay. Kat ba ornos? Agsubli ti sigurd nga ornos na. Sige. Alan lakay. Alan hepe. Kat ne. Marik na akong dagiti kat ne. Ay saan nga na ornos ti barangay ko. Iso nga trabaho na ita. Apo hepe. Uwin na po barangay. Dito yan. Lakay. Bakit? Ay, Carlito. Ay, Kapitan. Kadwa mo lang ang aming natanod mo. Ay, huwag Kapitan. Nasayat no kasta. Umay kami kadyag runda ka nagbantay dito yung minatay, Kapitan. Ay, yun. Nasken nga ag-duty kayo ita dito yung minatayan. Nagminatay da Oscar. Ay, natagaim ni Oscar. Ay, takay kayam, apo Kapitan. Ay, wan, nada kami. Kaduwag dagiti tanod ko. Ay, nasayat pa ito kasta, apo Kapitan. Ay. Condolence gayam, parang Oscar. Ay, yagya manak, apo Kapitan. Kaduwag dagiti tanod ko. Tanuan yaman dagiti kasapulan nyo. Kat ibagayo lang kadakwada. Isudat yag bantay. Kat no ada dagiti agririri, isudat yag kanawa. Tilayin kid daw ko kada kayo, parang Oscar. Anya DJ Kapitan. Ke pakanin nyo ida. Ay, awan pagdaragan nyo, Kapitan. Nasayato kasta. Anya ka di tilinuto yo. Ay, nagarus kaldo kami, amo Kapitan. Ay, kanakman. Kan isuputan nagtaw, tayawitak ni bakit ko. Ay, sige Kapitan. Kan may isa. Tidil tayo. Pagtali na edag, dagiti tanod ko dito, aging agpunpon, dati pamilyayo, dati natay. Kap, basta lagi de, tay palubos mo nga, agsusugal, dagiti manugal dito. Ay, saan ka di nga may parit kap? Ay, naipakada ko kini Apo Mayor. Tayong bagak, nga kasapulan nyo, titong, makatulong kada kayo para iti panagpatabon nyo. Panakay man sayag, timinatay nyo. Ay, damot digiti ko aming Kapitan. Damot digiti kabagyang mit abroad nga tumulong. Ay, babayam latan. Basta imbagak kini Apo Mayor, nga kasapulan nyo, tamarigrigat lat pamilya nyo. Anya? Ay, kukulak-lata na. Tapno adda sugal dito. Kaya makatulong pa dito sugal dito kada kayo. Tapno no tikasta,
Isupay deta inayon nyo nga paggastos yaw. Ay sige kapitan. Mga yabak nga raw, dagit yung susugal. Ay sige kapitan. Ay, nasaya to kasta. Ay, Carlito. Kap. Nay, agpantay kayo Tagsusugal kami. Ta ibang kakban. Panagrik na kita, kag-swerte Ay, sige kap. Sikat nagbantay wag. Uwan kap. Awan danag kap. Okay. Sige, kakadwa. Sinot may at tilaki na, ibang kak. O may kayo, nay. Agdadanggay tayo. At no makatulong tayo kadati minatay. Oh, kitam naladaw ka nga nagriing. Naladaw ka nga nagpakan kadagiti manok. Alam po yata lang karot bakit? Kasano? Uri mat saan ko mga duty, saan nyo ko mga duty? Napan na kayo pinagbantay ni Kapitan ni Jaminatay da Oscar. Kita kasapulan nga ro, Siyempre, kahit may lang mat nga makatulong. Kas tamot ni Kapitan, kahit lang mat ni makatulong ka natin nagminatay. Makatulong? Di bagam agad, kaya't na nga mapansadyay. Tapno di kasta, open ti sugal, kat makasugal isuna. Talaga mat nga dahil hilig na Kapitan nga agsugal ka. Ever since, talaga manugal isunan. Ay sana balit nangato yung ni Kapitan, kat pinabaratuan ako pa iti 1,000. Dati gayam ni. Jakla kayat data. Anya? Kaigatang mo ka di kasabulan tayo dito Ay nadjakla kayat nga awatin data, jak kayat nga aramatin data kwarta nga amok nga agapo iti dakes. Anya nga agapot dakes kitwen. Inato yung natsugal sana inpabarato ken ka. Da kayo nga tanod ko mati agbanbantay iti barangay tayo. Amo yung bawal data. Naipakadamot ka ni Apo Mayor, ni Kapitan ni Apo Mayor. Ure pa'y Isukid din di mga dadaulit kastang aramid. Amom ka di nga adod di tinadadail nga pamilya, kapula iti dayta nga sugal. Tadi kita asawa da, imbes nga iya punte da dagiti sweldo da, mapanday sugal. Tunggal adami na tayan, mapanda makisugal. Dagat babayang kadlatan. Ayat lang mat ni Kapitan nga makatulong ka diti nagbinatay, tadakkel diti mapatungan. Api kung makasapulan dagat nagadot abroad da. Nagadot kabagyan dat abroad da paring Oscar. Babayam kadlatan. No di mo kat awaten deto igatang kontolatan iti kanin ti manok. Kumpleto kayo nga tanod. Carlito. Ay, Wengkap. Amin kayo. Wengkap. Agurikat, urayak laeng ni Bibiana nga nagpadaya. Sige kap. Tayo biling ko malaking kwana. Ay, tayo dyan. Hello, pare. Ay, si Kagayam, Apo Kapitan. Ay, nada kami. Nasaya ato kasta. Ay, namuak namin nga nagpaskin ka. Jak na urayan nga inimbitar na. Kaya imay kami latan, kas amati barangay. Kaya kaduak dagiti tanod tayo. At ini chiptanod nga Carlito. Ano yung bag nga aldaw yo, nana. And happy birthday gayam. Ay, agyaman na, barok. Maring Bibiana, kung gayam. Isuda ti agbantay, kada ito kapaskin yo. Saan naman kakasapulan, di bantay, Kapitan? Damo di kabagyan mi. Ay sana. Masapol nga masigurado nga naurnos, deti paskin nyo. Saan nga basta-basta di agpapunsyon. Adalata di kiti agiinom, kit kasano nga roden, no adda agaapa. Kit no mabartig da, kit mangriribog da. Awamot pa kiti tinapaspasama ka kasta Kapitan, tunggal da kamti agpunsyon, agpapasken. Ay, di mo lata masao deta, Maring Bibiana. Iso nga, kasayatan na pagbantayag, di kiti tanod ka, tilakid daw ko, pakanin nyo ida, yan tangay, paala kay mat. Dadamot la dito yan, sige Kapitan, kan may sa, ure siya, kumain makipangan. Ay kituan Kapitan. Kan di la mabalain, anya day chay Kapitan. Mag-iawid akto pa yan, dati iga daw. Kan kumpurme nga mabalik ko iyawid. Anya. Lan. Ibunong ko kadigiti agkasapulan. Ay, sige Kapitan.
Kasano ka di kaaduna? Ay uri pang sangapulo nga tao. Tete iga daw, no adda karahay, magdag kapay ti karahay. Mare, sige kapitan. Adda ka di lechon yaw. Adamot kapitan ang may salaan nga lechong baboy. Agit na no adda pa nakabalin na. Alagad dawating tumasita na may nga paragpag na. Dati tultulang-tulatan, tamno madigwan. Sige kapitan. Agyaman na, maring Bibiana. Nangagyuday niya, kakadua, tanod. Wagkap. Ay, mga kaiton. Yung kaito lang tapumilan, umuna kaiton, tapno saan kayo nga maud-uday. Sige kap. Sa dino ka day, tiyan ti kusina yo, taumaya kon, mangisupot, maring Bibiana. Kuha, kapitan. Sige, surutin na, kapitan. Namin, ado ka nagtigaban. Wala ta naging mas natipin ng rabyan dati sindak. No, apin ba't nga di ka nagsida? Pambarakon. Apin din mo kahit nagsida ka dati inyawid ko nga makan. Gaputaan mo, no sa dinot naggapuan na. Saan magayam nga naimbitaran ni kapitan? Apin nga hanapan kayo pasken ni Maring Bibiana. Ay, ni Bakit Bibiana. Ay, kit ko Medya ka mo akin ni kapitan. Hindi ko na kasama iti barangay. Naskin laeng nga sigurado na kano nga natal na urnos, dati pasken. Iso nga, inayaban na kami, abang kami nagbantay. Tikid di ibagam, inaramat na kailaeng, tapno makaiyawid iti sidaan. Damag ko na, ado ka no ti inyawid na nga sidaan. Kat isuda mo laeng ti mangmangan, kat ti asawa ti pamilya na. Kat kasano, naglulukmag, dagiti anak na. Pati asawa na naglukmag. Ay, saan ka nga guyuyawid ti kastabagad? Itagpaiso man ka talaga. Sipod idi kasat arami din ni Kapitan. Ni Kapitan Donato. Nga tunggal adapasken o redimit imbitado. Akit mapalata. Sakit mangiyawid. Iso na pa iti umunang agpila no kwa. Akit na itugot na't pamilya na nakit awanin Ay, gagangay na ti Kapitan dahi ta. Siyempre kabarangayan na nga raw. Isot ama ti barangay. Uray pa'y no kumamat kas dyan nga nasaan nga na imbitaranan. Akit mabain ko mga mapan Kat api, no kayat yun agbantay kay lata. Saan nga naskin nga nakasukat na? Ay, unay kamot din, bakit? Among no kastala dahi nga kapitan. Saan to nga makaulit dahitan? Anya? Abot, mairanod tamad bakit? Tunggal mapan kami iti punsyonan, at damat maiyawid ko nga makanta. Siyempre, iramanan nakmat ni kapitan. No agiyawid, no agisupot. Win ang nakababain dahita. Kaya't mo kadi nga pati siya kakit pagsasaritaan da. Nga sika, nga chiptanod, kat kaslaki ni kapitan. Nga mapanaging babantay tunggal da punsyon, tapos mangyawid, ba't kayam iti sidaan? Ay, bakit saan mo't nga kasi ti mapaspasamag? Ang imti amu dala takit kasjay. Nga agpadpad na kayo't ugali kini kapitan. Iso nga sika, liklikam ko man ni kapitan. Hindi mo kaya't nga dakas ka dito barangay tayo. Kanayon nga kasta, tunggal adamiting awan. Ngim no punsyonan, no adda padaya. Kanayon nga adda. Ay natsak man amo no apin nga kinay ti tao nga binutusan day nga kapitan. No kumaday di uncle ko tinangatiw saan ko mga kasta. Ay na, saan ka kumagkaskasta at adamat tinaramidan ni kapitan. Adda nga agpaiso at trabaho na day ta. Agasem, deta siguro 20 nga plataporma na. May salat na aramidan na. Sakit batog pa iti balay nat, pinasilawan na. Nakurang pa Di namat sinilawan, saan mo ta sa pasak? Ijala sityo na. Unay ka matun, bakit saan mo't ngagpaiso data? Anya nga saan? Tapno amom, dagita do mga proyekto dito lugar tayo, proyekto ti ili dayta. Saan nga proyekto, saan nga kapanunutan, wino initiative ni Kapitan Donato? Mas pay nga ni Kagawad Daisy, tada naramidan na. Sino? Ni Kagawad Daisy nga #1 nga konsehal, nga #1 nga kagawad. Amangan nga ison
Amangan nga isunto ti ibutos ko no tumaray. Taad-adamat nga isot mga aramid, dagiti pagrebingan ti maysa nga kapitan. Ay, kit ko saan? Anya nga saan? Day di naudi nga meeting, day di naudi nga session. Adda ka din ni kapitan. Eh di mapandaiyaban, maturog. At hanapan manin nakisugal. Malagip mo na pang kayo nakisugal. Kit tinawagan ka nulatan ni bakit na ni Kagawad Daisy ta ison ti agpreside. Ison iti mang meeting. Gagangas ta ata, siyempre isong serbi na nga da kagawad na, ta i-delegate na di trabaho. Kasta ti kapitan, saan nga iso amin ti mang trabaho? Ay na, awa na polos, ti ubrana ko nam Ta di kita lata kagawad din, kanda kay nga tanod, ti agtrabaho para iti barangay tayo. Dahil nga kapitan, sa mo na makita no adda minatay. Sa mo na makita no adda padaya. Iso nga pang-aasing. I-distansyam tabagim kenkwana. Saan muna nga sursurutan, saan muna nga patpatsin, dahil nga kapitan. Uray ta dandanin ti sumanong eleksyon, manulabulanin, eleksyon ton. Unay ka mo bakit? Ay, di mo ko naan, isuntulot at ibutos mo? Ay, gagangailaan nga bakit ta? Ada nagkaduan min kay ni Kapitan Donato. Uray, amom nga awan tinararamidan na? Uray, amom nga sadot, manugal, kan man nakidaya? Imbes ko mga unaen na ti pagimbagan ti barangay, unaen na ti pagimbagan ti buksit na, pagimbagan ti pamilya na. Dadeta agiyawi ti tibakan. Saan ba tabagat kita no, manupay nga mapantabarihon. Tadayta ti kinalukmagnan, mabanugan nga magna. Dayta pala ti kahit mga kapitan. Naikariking kuanan nga suportaran mingi dakam nga tanod. Ay. Padasem nga ibutos isuna. Ang mga angkat no mga ati manan kat kasti talatat pagbanagan ti barangay tayo. Bakit? Nasayaat ni Kapitan Donato. Kas makita mo tunggal mga ati no magisugal. Baratuan na. Kit wala angin nasayaat nga ro detay naramid na nga nagsugal. Kit tunggal mapang kami agbantay iti padaya. Mangyayawid ak ti sidenta. Si daem lang ata jakbat si daen. Taamok nga, amok tinagapon na. Unay ka matin bakit? Alagad bebe amlat ka din nga isuntot suportarak. Deta pa lang panang suportar mo keng kuana. Kat pamanikneken nga si ka, duldog ka nga tao. Anya? Abi nga kasama ti saong kanya. Kitalaing nga pagsawanak nga awagan na kaduldog. Kitalaga ka duldog ka. Duldog ka no buto samto pala day taamom nga awan nararamidan na. Kita papanam nga rod. Inakikampanya ni Kagawad Daisy. Oy, bakit? Ay kit anyan tulat masaon ni kapitanin no kasta nga sa bali nga kandidato ikampanyam. Awan ti bibiyang ko. Une ka. Duldog! Ay, namuna ta inulit ng inawagan ng duldog. Uli ka matin. Gyamanak Wilma. Ay, okay lang ka. Ay, kito jakpay na amuan iti sa bali nga nagpabunyag kagayam. Kaya jakpay yung may abandag iti tanod ko. Ay, un gayam. Ikam to pay gayam digiti tanod, uritado mo tinabate. Gabuta nagtudo, manmanon ti may nakipadaya. Kaysa deta mabadadail tulaeng. Ay, kuha nga, Kap. Kami ko maidanon, kadigiti nanganak ti bunyag, nga saan nga imay. Ited mila kadakwanan, digiti nabatbati. Aya. Ay, awal na ti may ited mo, para kadigiti tanod nga nagbantay. Awan mo tinaskin nga bantayan da? Tamang manumula bisita, Kap. Uray may damot nagbantay. Kano kayat mo, tumulong da nga agurnaws, kadigiti naskin nga maurnaws, digiti lamlamisaan, tugtugaw. Ay, saanan, Kap? Naka-cater mo, dagita caterers ti makamunukwan. Ay, kit ba nagdalaws? Saanan, Kap? Ay, sigurado ka. At, day talat na batin, Kap. Pasensyan. Ay, unay mo din. Malakaran. Tuno maminsan Ay, bagam to, nagpadaya kayo. Okay, Kap. Ay, unay dito yan.
Basit da ito na itid na nga may awid ko. Saan kung samot nga may kan ni Carlito? Ay, Carlito. Oh, Kap. Basit mo dati na isupot ko. Kasano ka rudan? Awan ti maitid ko king ka. Kada kayo kani bakit mo? Ay, saan na baling ka? Dito malakayat nga kanan ni bakit ko. Abay ba? Amo na ngamin nga naggapo diti padaya. May isa. Agap-apa kami, kapitan. Anya. Abay ba? Basta ka. Okay lang ka. Nauman ti may awid ko ka. Ay, sige nga raw. Kante, saan nga umanay kada kami dito nga pangrabyan ba? Apay kami nga di maawatan ni bakit ko. Marignak mo ti panangisakit ni kapitan kanya. Tatunggal lagi supot ti makan. Panunutan naman. Malagip nakbot nga ipasuputan. Ang imitay laeng nga saan tabas tinabati. Alangan ba't kadyak ibutos data. Tao nga mangisaksakit kanya. Tatunggal mga bak iti sugal. Baratuan na. Kaya may iranod kami nga tatanod. Agilibre mo. Apay nga nga di maawatan ni bakit data. Kaya sigud mit nga nagsaritaan min nga. Saan mi ko mga ipalubos nga. Ti pamati mit politika. No anyaman ti desisyon mit politika. No anyat pangading mi. Saan nga maka-apektar iti langin-langin mi ang agasawa. Angin Diyak nga talaga maawatan. Anya nga tataramiti kaya. Aging gaita, agap-apa kami. Aging gaita, dinakpay pagpagunyan. Nung pagunyak, narigat pa sumungbat. Anya ti kahit na. Urayan na nga ibagak nga. Saan kong ibut-butosin ni Kapitan Donato? Nga ibutos ko to, ti kayat na nga ibutos ko? Madimot Nagado dita tigiti agasawa nga saan damat agpada ti ibut-butos nga kandidato. Ngim saan damat nga baybayan nga isot makaapektar iti relasyon da. Iti langin-langin da. No api nga kastamot ti asawa. Makamo dita. Basta ni Kapitan Donato lata ti butusak. Urean niya ti bagbaga ti asawa. Bakit? Sumango ako makanya. Bakit? Ape nga, talikodan na. Amok nga di ka pinaturog. Bakit? Nabanog ka di. Bakit mo nga? Imasahe ka. Bakit? Agtala ka man, ha, Carlito? Unay ka mo ito, bakit? Di mo ka di kailiw, di. Panagrunda ni Chip Tanod, dyan ta barangay mo. Runda ang tarupam. Adya. Kahit kung nga agrunda iti barangay mo, inkarundaan ti barangay ni kapitan mo. Bakit? Unay ka mo. Saan ka di nga nagsaritaan tayo din? Nga saan tayo palubos nga? Maapektaran ti langin-langin tagapot politika. Saan nga deta politika ti pagsasaritaan? Nalawag launay, ha, Carlito? Anyat nalawag. Nasipkot mo na eh. Saan ka man nagpagpilosopo? Tinalawag nga kunak, nalawag ta kinaduldog mo. Tinawagan nakman ti duldogan. Tagpaiso man. Aging nga saan nga malawlawagan ta panunot mo? Aging nga kasta ka nga, pakpakaduldog ka lata. Unay ka matin bagay. Di nakapagpagunyan. Saan ka pulos nga makarunda iti barangay ko? Di mo to pulos maaramat day batutam. Dito yan ti purok ko. Dito purok ng isit. Basta! Unay ka mo ito. Anya ti kayat mo? Ibagaking ka. Nga saan kong tubudusanin ni Kapitan Donato? Adaking ka dayta. Amom no anya ti kayat ko. Kila kayat ko, saan ka ko mga agpakpakaduldog? Nalawag mo't kin ka ti amin. No apay.
nga agpakpakaduldog kalata. Hindi ka matin, bakit? Api nga kastamot, gabulat politika. Kastita, agap apat ha. Saan nga politika nga ron deto yan? Deta kinaduldog mo nga tao. Alakal alas ti. Ay, maipadpadakan ka deta kapitan mo. Bakit? Dala ka. No kaya't mo yung kagrundat sa bali, ha? Anya kayo mo sawan. Bakit bahala ka na? Kat ilubos-lubosem, deta kinaduldog mo, inkarundaan ti sa bali nga barangay. Tadyak kayat. Oo, may kamatin. Bakit? Arakupin nga agtalaka ko nak. Tanaka. Putdeg na batutam. Ay, saan na? Saan? Kamot. Hey, Carlito, kakadwa. Hey, Kap. Kap. Tumandanin ti eleksyon. Namnamaig ti suportayo kanyak. Da kayo nga talod ka. Damag ko kat. Tumaray ni Kagawad Daisy. Iso nga sigaruduin tayo. Nga, da tayo malaing tagtakay. Nadiyo ka di kaya. Kap, kano siyak tumanan ti kapitan. Tunggal at dapapalan tayo kat itugot kayo. Tunggal at dapapanak, itugot kayo kat may ranod kayo. Amin nga padaya ti barangay tayo. Kat intayo atendaran. Intayo bantayan. Hindi kasta, makaiyawid tayo mat. Iti sidaan, kadang iti asa, kadang iti pamilya tayo. Kap, isula ka diti aramidin tayo Kap. No bilang laing tag, tuloy-tuloy nga nakay ti kapitan. Adyan tiket mo sa Carlito. Diti nga rod pa nagduras ti barangay Kap. Higits, adabot kagawad nga mga ramid na kita. Siyak mo ti mangibilin kadakwada na kita nga trabaho. Iso nga rod nga kapitanak, tagi-delegate kadagita kagawad ko. Noan niya ti ramidin da para iti pa nagduras ti barangay tayo. Kakas ama ti barangay. Dakarbengak mat nga mapan kadagiti padaya. Iti minatay. Ay, kuha ka. Mala. Namnamaig nga raw, ti support tayo kakadwa. Ay, huwag ka. Basta ka na yung ti padaya ka. Ay, huwag na. Kasla agduwa-duwag mo ito. Kaday di nga yung baga ni kapitan. Kasla saan mo nga, nasayaat nga. Unain na pa Dati, papanmi iti punsyon kadami na tayo. Ngimdig iti proyekto ti barangay. Sa bagay. Ostumit kiti Saan nga gaputa isot kapitan kat aramidan na aminan. Mabalin nga yung delegate ng agpaiso kadigiti kagawad, dagiti daddo mga trabaho. Kas kumadirektor ti pelikula. Isot mangibaga no anyat aramidin dagiti artista. Tapno no masurot ti kayat ti direktor. Kas kumamot ti coach ti basketball. Nasaan nga isunat agay ayam no dikit isot manginstruct kadagita players na no anyat aramidin da no anyat play da. Tapno mga atiw da. Ang kasi kadit trabaho ti kapitan nga talaga. Ay, burburiburan talaga't panunot ko. Kinabi nga ibagan bagat ko nga dulduga. Tasup-suportarak pelain ni Kapitan Donato. Suportarak at amok nga nasayaat mo kanya. Nga isakit nakmat, isakit na kami nga tanod. Padasik man tiyag surat kin kasinyong. Padasik man nga, agkid daw ti pamalakad dagiti viewers. Nalaing dang agbalakad kat. Ay wigayam. Tumaray gayam nga kagawad di manong nemi. Baring no ore ni kasin yung kat adamay balakad na kanya. Maburburiburan di panunot ko kasin yung
gapo iti agdamang sitwasyon mi iti asawa, gapo laeng iti politika, gapo iti dumandanin nga barangay eleksyon, ket saan nga naurnos ti langin-langin mi, ti relasyon mi, kini Yolanda nga asawa. Aging ka ita kasinyong ket saan pa nga nagbaliw ti panunot ko no pay adda dagiti gundaway nga nagduadwaak. Ngem nakaikideng akon ni pelaeng Kapitan Donato ti mapanpanunot ko abutusan into no October 30 nga panagbubutos iti barangay. Dahito iti problema kasinyong ket sapi ko tama balakadan dak no anyat aramidek anya ti aramidek tapno no maawatan ni bakit ko ket saan ay palubos ka isut pagapapaan mi dayto nga politika. Anya taramidek tapno no naurnos latta ti langin-langin mi uri no saan kami agpadpada ti binutusan. Ket no bilang laeng tamangati manen ni Kapitan Donato, idawdawat ko nga maaklon ko man ti asawak, tano agiyawid ak ti sidaan, manipod iti padaya, ket ramanan namat, ta isupay deta mai-save me, ket dakkilabanag deta no, imbes nga gatangin bit sidaan mi ket libre. Tano adot may yawid ko, may rep mat, o di adan to man sidain mit kabigatan nan. Oh. Nasayaat ni Kapitan, ti panakilangan-langan na kada kami kasinyong nang runa kanyak, tanasingid aking kuana. Iso nga, kaslaawan mo ti rason nga saan ko nga ibutos ti tao nga mangisaksakit kanyak. Dahil ito nga ron ti pakabuklan, ti pakasarita kasin, kat alaman, alaik man ti kapanunutan nyo, basar iti naisalaysay nga pakasaritaak. Anya ti aramidek, ken, usto ka di nga butusak manen ni Kapitan Donato. Sabay kumagad na kay Batit Ada, liwliwaken pagsariming ang tibiyag, dati nga pakasaritaak, kadagiti padak nga din ngay kanagbuya, iyonak maten ti agyaman kadagiti makaited balakad kanya. Kanagyaman aking kakasin ti laing ken anos mo nga nang urnos, nang ibasa ken nang idrama, dati nga pakasaritaak. More power to your program and God bless everyone. To'y always ready ti batutan na nga pagayam mo, Carlito, iti Ilocos Norte.